warahmatullahi wabarakatuh. Kamu minta kepada anak-anak muda yang bawa Honda puding cewek ini kau. Nu tolong patuhi peraturan dalam berlalu lindah. Hai muda tua, baik balap-balap. Wate kacau anak kau, wate kabar anak kau biar betul-betul. Baik wate kabar sehat, wate kapur kacapi. Harupa Honda, baik balap-balap. Nyamnya jino, I love you, cintaku, rinduku. Meo kacapi anak kau, umate kale-kale. Yang man baik menang kita yo. Jauh anak kau bugot, wate puan anak kau pi bugot. Yang man, dadum namanya gugur, gimana gugur? Allahnya kamalam, memang kamalam kan? Beli nepu aja nekot, nepu aja boleh tengok bunga, tubuh tidur. Nepu nekot boleh. Karena kamalam ada yang boleh kan tidak? Aku udah layak, aku beli nepu tengok bunga, tidak tidur.